असोज 19 गते निसी हाक्न सञ्चालन वैको जुगु दु नाका चाकेको विशेष मंगलबार नेपाल व चीन अधिकारी पिँदठी सहमति जुगु खा नेपाल चीन सीमाया मिटेरी देश या अधिकारी डठी बैठक असोज 19 गते अक्टोबर 5 तारिक निसी नेपाल पाखी सामान हेगो सहमति जुगु टाटो पानी पंसार ज्याको या प्रमुख लालबहादुर खत्री जानकारी बिया दिला अक्टोबर 4 असोज 18 टाक चिनिया पछेन तयारी पुंकी थास अक्टोबर 5 निसी नेपाल पाखी सामान वैको जानकारी वोको दो अभिभावक पिन्सा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा या नीतिकाको परीक्षा शुल्क लितबित माग्यागु दो नोवेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 या हुने शाखा परीक्षा सञ्चालन मयाटुङका अभिभावक पिन्सा शुल्क लितबित माग्यागु ख नेपाल अभिभावक महासंघ नाय सुप्रभात भण्डारी ठाकु दो परीक्षा हे सञ्चालन मजुटुङका फुक्कम विद्यार्थी पिन्सा पुगु परीक्षा शुल्क लितबिमा एसईई या नीति 4,82,986 विद्यार्थी पिन्सा मटी न्यास टकदा लिसे परीक्षा फर्म भरियागु ख ठोकथा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड फुक्क परीक्षा पिन्के याना 24 करोड 14,93,000 टका दा महँगो ख वैगो कार्तिकिया 1 गते निसी छगु हे प्रकृति या निगु सहकारी जुजुई मदैगु जुगु दु सहकारी विभाग सहकारी येन 2074 डुगु व्यवस्था कठ कार्तिक 1 गते निसी दोरो सदस्यता अन्ते या मागु जुगु ख सहकारी येन 2074 या दफा 32 या उपदफा क यसु व्यक्ति छगु स्थानीय तह या छगु हे प्रकृति या छगु सिपि उपसंस्था या जुजुई मदैगु व्यवस्था या नातगु दु उगु एन प्रारम्भ जुइन्या छगु सिबी उपसंस्था या दुजाजुया चंगो खसा सोर या दुने छगु संस्था चक्क सदस्यता कायम या त व्यवस्था यागु दो सहकारी विभाग जारी यागु सूचनाले सहकारी येन 2074 कार्तिक 1 गते निसे जारी जुइगुली ठोय असोस मसान्त दुने सोदा पुवनीगु जुया पुलांगु दुजापिन दोहोरो सदस्य जुइ मरेगु जुगु दो विभागीय रजिस्ट्रार डाक्टर टोकराज बजा पाण्डे कथा थम छनटियागु छगु जक सहकारी संस्था या सदस्यता कायम याना मेगो सहकारी सदस्यता अन्त्य या त सूचना जारी यागु जानकारी बिगु दो विभाग फुक सहकारी या त दोहोरो सदस्यता दुसा सम्बन्धित शेयर दुजा पिन्टा जानकारी बिमागु थागु दो सरकार नेपाली पदयात्रा व पर्वतारोहण या त वेपिङ विदेशी या त भिसा बिगु निने यागु दो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पदयात्रा व पर्वतारोहण या त नेपाल वेपिङ विदेशी या त भिसा बिगु निने यागु ख पदयात्रा व पर्वतारोहण या नीति नेपाल वेबले पालना यामागु सटसाइट या मापदण्ड स्वीकृति यासे मन्त्रालय निगुरी ज्याखे वेट भिसा प्राप्त या मागु जानकारी बिगो दो तर सम्बन्धित देशले नेपाल या भिसा प्राप्त मजुगो अवस्था नेपाली दुगु ट्राभल ट्रेकिङ एजेन्सी पाके पूर्व स्वीकृत कया नेपाल वेफै एजेन्सी पेश यागु पर्यटन विभाग व नेपाल पर्यटन बोर्ड स्वीकृत यामा अथे ट्राभल ट्रेकिङ एजेन्सी या समन्वयले नेपालले वेपिने विदेशी देश अध्यागमन बिन्दु हे अराइभल भिसा क्याखनी तर नेपाली वेको निघौ PCR नेगेटिभ रिपोर्ट जिमा छ अथे मोटिन हिनु क्वारेन्टाइन चुनेगु याना नेपाली होटल बुकिङ या मागु सट डु क्वारेन्टाइन चंगु न्यानु या खुनु थगु हे खर्च PCR परीक्षण या मागु न नेटना तगु दो सर्वोच्च अदालत 1,05 लिटर व 10 लिटर ठोङ क्याफेगु आदेश बिगु दो सर्वोच्च दक्षिण खुकन उपथास एला ठो छे मठुइटा थागु दो न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की व डम्बरबहादुर साइया संयुक्त इजलास जनस्वास्थ्य ल्याफुगु प्रतिकूल असर या त बिचायना एला ठो ठिगु सीमा कोछुगु ख ठोय विषयले अनुगमन नियमन व नियन्त्रण लागि मौजूदा कानुन क्वा टुइकेट न सर्वोच्च सरकार निकाय आदेश बिगु दो सर्वोच्च प्रधानमन्त्रीले चाहिँ मन्त्री परिषद ज्याकु अर्थ गृह उद्योग वाणिज्यले चाहिँ आपूर्ति व स्वास्थ्यले चाहिँ जनसङ्ख्या मन्त्रालय प्रहरी प्रधान ज्याकु आन्तरिक राजस्व विभाग लगायत निकाय निर्देशनात्मक आदेश बिगु ख अथे सर्वोच्च मदिराजन्य पदार्थ या हानि पर्ने त सरकारी संयन्त्र मार्फत कानुन कार्यान्वयन व अनुगमन या प्रभावकारी उपाय अवलम्बन या त सरकारी अध्यान प्रसन्न यागु दो व्यापारिक प्रयोजनले लागि खाद्य वस्तु लक्षणा छे एला थो
छ्याङ टोक्पा थे जागु मदिरा जन्य पदार्थ छ्यापछ्याप्टी म्याचुङ्गु टोनाचुङ्गो टका अदालते रिट लागु ख अधिवक्ता जगन्नाथ मिश्र सुमिता डोङ्गो शारदा गुरुङ व नवीन कार्की कानुन न्याय तथा सामाजिक कालीन मञ्च पाखे रिट बियातीको ख शनिगले मंगलबार छनुहे 934 कोरोना संक्रमित थप जुगुडु डेन्याङ्क 1513 कोरोना संक्रमित पुष्टि जुगुली शनिगले जक 934 थप जुडुङ्का आसुनिगले कोरोना संक्रमण या उच्च जोखिम लागु दु शनिगले 934 थप जुगु मध्ये ये 747 येले 114 व खोपे 63 जुगु खस डेन्याङ्क संक्रमित या 75679 थ्यङ्गु दु येला महानगरपालिका एला ठोया विज्ञापन बोर्डे हाकुगु रङ पाना बिगो दु अभियान सुरु यासा छम्सी खेलिया होटल रेस्टुरेन्ट हने तया तगु एला ठोया विज्ञापन बोर्डे हाकुगु रङ पाना बिगो ख महानगर या त सफा स्वास्थ्य देखे त थज्यागु बोर्ड चेकेगु अभियान सुरु जुगु महानगरपालिका या नगर प्रहरी प्रमुख सीताराम हाछेठौं थया दिला छम्सी खेलिया फुकौं होटल रेस्टुरेन्ट टेगु मुलखा एला ठोया होर्डिङ बोर्ड या तगु खसा महानगर थोया न्य कुपन्डोल निसे कुमारी पाटी टक फुटपाथ निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको ख कोरोना भाइरस या महामारी नियन्त्रण नीति सरकार लकडाउन घोषणा यागु छवाया इ ठ्यङ्गु ख उगु इले गठा गरो बालकोटे सीमा लागु हनुमन्ती खुशी सिटे छम मिसा या सीम लुया वला तर सीम थासा मधुल हातुटिया पत्नी पाला तगु ख संवेदनशील अंग न सेना चंगु खस सीमा या प्रकृति सेपले हुलिया सीके मफेमा व प्रहरी नीति छोसुराक मलिनी माथाका सीम छेत बिछटेना तगु अनुमान या त थाकु मजुल हनुमन्ती करिडोर निर्माण जुया चंगु ठा जक क्लोज सर्किट सीसी क्यामेरा न मधु छु तापक दुगु क्यामेरा या फुटेज सोया न प्रहरी छु क्लु लुके म फुटेस सनाखत मजु ढुंका अनुसन्धान तक गति क्या मफिया चंगु मधु आटक घटना बारे एकिन जुगु छगु तक जक तथ्य ख मिसा या बिटुन्स हत्या जुगु दु बैलर खाचा या त चल्ला या रङ पाना लोकल तका म्युगु डोप्नी पेमिसित गिरफ्तारियागु दु महानगरीय प्रहरी वृत्त कालमाटी या पुचन प्रेमशिला देवी वकिल खान सुमित्रा चसिवाल व चन्दा देवी सहायता गिरफ्तारियाको ख कालमाटी या डीएसपी अपिलराज बोहरा या कठ इमिसा छिटका प्रति गोटा चल्लान्याना हया 150 टका दाम मिगु याना चंगु लुइका गिरफ्तारियाको ख प्रहरी या त वगु सुचाय आधारे वना छापामारी याबले 3650 चल्ला रङ पाना चोङ अवस्था बरामद चुगु ख थप 24950 चल्ला यात रङ प्याट तयारिएना चोङ अवस्था तयात गुलिया बोगु बहना थागु दो इमिस चिटोने चोङ अविनाश ह्याचवरे पाके चल्ला खरिद्या न हया अवैध रूपमा रङ पाना परिवर्तन याना उगु मूल्य उपयका मिया चोङ सुचा प्रहरी यात बोगु ख गिरफ्तारी लापी पेमिस्त छु मुद्दन हेके गु थैगु को मसुसान बोहरा जानकारी बिगुदु थप अनुसन्धान जुया चंगु दो भारतीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू यादव कोरोना संक्रमण पुष्टि जुगुदु उपराष्ट्रपति नायडू सचिवालय ट्वीट यासिङ वेकला कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ पोगो जानकारी बिगुदु वेकया छे जय दुजते रटास रिपोर्ट नेगेटिभ पोगो टागुदु वेकया त छे आइसोलेसन चनेत सल बिगुदु नेपाल भाषा समाचार थनेको चागुडु प्राविधिक भाषा बिबिसा साकेजु यात सुब्याबु सेन्ठौ यात जी बिनिता यात नबनेको उजफना चुना छिगुदी फेजिमा सुभा जयमा भा